sa daghang mga punto nga angay natong pamalandungan dinhi sa atong mga pagbasa ug sa ebanghelyo, ang para nako nindot nga pamalandungan kining saad sa Ginoo nga mubangon ang mga patay. Lingiyay mong tupad. Ing na mutuo ka nga inikamatay nimo mubangon ra kag balik. Ing na ba? Usahay manggod hadlok kay tang mamatay. Pero gisaad naman des Ginoo, diris unang pagbasa niingon ang Ginoo, ako silang pabangonon o niya manibsib na sila or mangao na sila dihas kadalanan, di na sila gutomon, din na sila uhawon. Ana ingon dayon ang Israel, imo naman kung ikalimtan, iyong Ginoo pinangga ti kaw mura kag anak nga masuso. Ang inahan dili gid na malimot sa iyang anak nga masuso, pero matud pas Ginoo bisan paganig malimot ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, ako dili gyud ko malimot nimo. Ingon ana ta kapinanggas Ginoo, iya tang pabangonon ini kamatay nato. Muna ayaw na mo kaguol og makanser mo, ay na kay pagsigig patambal kanang inyong budget anang cancer para chemo, para dialysis, anang kidney failure, ipalit na lang nag-slot bitaw or itabang na lang na sa inyong silingan na naglisod in taos pagkaon nya lagsik pa kaayo way mga sakit pero hapit way kaon. Nasan mo yung mga silingan tingaling, nag-eskwela, way hapit, ikabayad yun, di kalampos, pero way mga sakit. Ay nalang pagsighago-hagoan ang sigig yung padialysis, pakimo, nga, mangayo pag yun mo diris, pari, anak. Ang pangayo alas pari tingali, hilogin ning akong lawas pader, kay haron ko malimpyo sa sala, anak. Kay muangko na lang gutagod nga mga matay kita, pero naanay saad ang Ginoo nga mubangon rata. Kasimple ana. Diris atong ebanghelyo niingon si Kristo moabot ang panahon nga ang tanan yung patay mubangon. Kaya ang nangamatay na may buangon naa sa buutan. Lingiyay mong tupad ing na kung mamatay ka karon unsa man ka buangon o buutan. Ing na. Kay wa man gi-exempted ang kadtong nagbuhat og dautan mamatay, ang nagbuhat og maayo mamatay, pero matud pa ni Hesus moabot ang panahon nga ang tanan mubangon gyud. Pero do na siya gisulti para nako mao ni importante ingon siya, ako ra gyud gitugyanan sa akong amahan paghatag og hukom, pagsilot og pag-reward. Nya unsa may iyang giingon? Siya naman mo itag-iya na unsa iyang gisaad niingon din siya dire ay naman to mubangon sa luganan kadtong maayog binuhatan mabanhaw og mabuhi og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. So inighigda din nato sa kamatayon, inigbangon nato ang atong binuhatan magpabilin nga counted, dili mamatay. Di ka mo ingon nga patay naman na, wala na, limpyo na, dili counted ang atong binuhatan. Mao na inigbangon nato gadatas atong binuhatan nga maayo unsa man mabuhi ta didto sa langit. Rewards ang atong madawat, pero mubangon ta nga nagdatas binuhatan nga dautan silot didto sa impierno. Mubdan ang uban mo ingon ada way impierno si Kristo dili mamakak, iya na gining giklaro nga ang patay mabanhaw gyud, pero naay mabanhaw aron moadto sa langit, naa say mabanhaw aron moadto sa impierno. Kana bitang magmisa kog patay, ako mo nang common nga question,
Ingan ako, sa inyong paminaw, kinirong atong gimisahan, tuwa na kanis langit o tuas impyerno. Ang tubag yun sa common nga tubag sa mga tagtungod o sa mga nanimba sa panahon sa wake mass, tuas langit, Father. Nakugiunsa ninyo pagsiguro. Hilom dayon. Unsa man na nagpaila nga gusto gitag langit. Gusto kita nga ang mamatay malangit. Pero inigingon, siguro na gyud ka. Nyag nagi mo ahat og tubag. Pagbuot las Ginoo, Pader. Nako ha? Pagbuot las Ginoo, mao gani na inyong tinubagan, siguro na gining na impyerno. Kana bang moingon rata ba? Pagbuot las Ginoo, Pader, o iya ba kong ibutang sa langit o iya ba kong ibutang sa impyerno? Pagbuot lang niya. Mao gani na atong tinubagan dinhis kalibutan. Siguro gitang maimpyerno. Gilingay mong tupad. Ingna kon karon humas misa, mamatay ka, malangit ka. Ingna. Sige. Moingon karon, pagbuot sa Ginoo. Impyerno na ka. Ngano man, giklaro mas Ginoo, ang magbuhat og maayo, malangit. Ang magbuhat og daotan, maimpyerno. Sa ato pa, bisag nagkabit-kabit ka karon, nagtuo di ay kang inigadto nimo sa imong kabit nya, mamatay ka dito ibabaw sa kamay, nagtuo di ay kang malangit ka. Kay pagbuot ras Ginoo, ang imong gibuhat klaro na kaayo nga nisupa ka sa sugos Ginoo, you shall not commit adultery. Imo pag yung gibudhian imong asawa or imong bana, nya mutuo lang yapon ka nga pagbuot sa Ginoo, kaklaro na ana. Di ba? Nagtuo day ka nga karon gadumot kas imong igsuon kay nag-ilog mo anang inyong katigayunan, napamoy kaso nga o pa mahuman hangtod karon, yawa na mo magtingganay. Nagtuo day ka inikakras ni mos motor o nya mabungkag ng imong diha sa simento, ikamatay nimo. Nagtuo day kang ang pagbuot sa Ginoo adto gyapon kas langit, nga man ka motingog anang imong igsuon. Kadautan anang buhata. Di ba? Oy. Nagtuo day ka sa sige nimong paningil anang utang, sige gid nimong paningil sa utang hangtod wa na lang mo magtingog anang imong gipaninglag utang, imo na nang gikasab-an kay baga kay gnaong bakakon kay istanan nya inikamatay nimo kay giatake kas imong kasing-kasing sa kaguol anang mga utang. Nagtuo day ka ang pagbuot sa Ginoo, mo bangon ka aron moadto kag langit. Nga ang sugos Ginoo niingon man kun kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Pagbuhat og maayo, biyain na ng kabit, ayaw na paningil anang utang, higugmaan na ng imong kaaway, ay mo pagsig-away. Nya kamong nagpuyo-puyo, way mga kasal, nagtuo di ay mo nga kung mo insist yung mo nga di yun mo magpakasal, di san mo magbuwag, sige lang yun mo puyo, sige lang yung tinukhangay. Nagtuo di ay mo inigkamatay ninyo ang pagbuot sa Ginoo, pabangonon mo kay paatuon mo langit. Ingon ana na lang gyud ka simple ang inyong pagtan-aw sa Ginoo. Ing ka Ginoo, Pader, uy niingon ba ang Ginoo diha sa ibang sa kaning tubag nato sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko. Nya nganong moingon man ka nga maimpirno, maobitaw ang Ginoo dugay nga masuko, kay bisan paghangtod sa kamatayon sige siyag hatag nato og chance to repent. Maobitan iyong Ginoo, ngarina mo nako, balik mo nako. Maobitaw kining atong Kwaresma, this is the time to repent. Pag hinumdom nga ang Ginoo gani nagpakamatay para nato, kita na ba'y dili magpakamatay para sa Ginoo aron malikayan ang atong mga sala. Repent. Ang Ginoo maayo og maluluyon, pero kutob ra gyud na inighonong sa atong ginhawa. Ingon ana siya kapasensyoso. Tigilingay mong tupad. Ing na hangtod karon open pa ang forgiveness. Ina.
Na hangtod karon open pa ang forgiveness. Ayaw huwata nga manira ang 7-Eleven. Kay bisag 24/7 na sila manira ra gyud na. Mohunong ra gyud kaginhawa. Mo na mintras tanto nga naa kay 700 pesos ipalit na lang nag-slot. Usa na ka SBF dag, usa na sana siya ka DCHS. Ingka ako man ang ipalit og pagkaon, Father. Ay lang sa kaon karon kay Lenten season man, fasting lang sa ka. Og sa imong pagbuhat ana, imong nabuntog ang imong ka-dependent dihas kwarta aron lang ka mabuhi. Imong nabuntog ang imong pagka-attach anang kwarta aron lang ka malipay. Tilawi sad ang kalipay diha sa imong pag-give up anang kwarta ug sa imong paghigugma sa simbahan, sa imong paghigugma sa atong mga panginahanglan isip katilingban. Huno nga kuno sa nang imong individual concerns, kanang imong love of yourself. Huno nga sa kuno na love kuno sa Ginoo ug sa iyang simbahan. Lingi-lingi usa ug unsay panginahanglan diha sa imong katilingban nya ihatag ang imong mahatag, mao nay buhat nga maayo. Ang buhat nga maayo mga igsoon mao ang pagbuhat og maayo para sa uban. Pero kung ang imong buhat nga maayo para ra gyud sa imong kaugalingon, mahimo na nang dautan. Musbon ako ha. Ang buhat nga maayo mao ang pagbuhat og maayo para sa uban. Dili ang pagbuhat og maayo para lang gyud sa imong kaugalingon, mahimo nang dautan. Example, motrabaho ka. Motrabaho ba? Mangumaba, mangisda, magdrive adto sa opisina. Maayo na dili? Kusgang. Kung motrabaho ka kay ang sweldo gyud para nimo aron dili na ka maglisod nya, imo ginang i-promise nga kung naay manghuam nimo, imo yung tubuan, imo yung butangag interes aron nga di jud ka muus-us sa imong pagkabutang. Unsa man na? Maayo pa ng pagkatrabahoa o dili? Kay bawo man day mo. Dili na maayo. Pero mo trabaho kag maayo aron makasweldo ka, makapalit kag bugas ug uban pang palitonon nga makabuhi sa lawas ug sa kalag, aron imong itabang sa inyong mga silingan nga wa in taon ka trabaho kana maunay maayong mga tumong ug maayong mga buhat. Bisag wa pa ka kasweldo pero mauna nay naa si mong hunahuna ug mamatay man ka pananglitan, wa pa ka kadawat og sweldo, malangit na ka nganuman ang imong desire ni haom na sa kabubuton sa Ginoo. Oh. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna ato nang ibutang ang desire na karong si manaha mutabang tas atong silingan. Sige, ingna. Ibutang ba? Karong si manaha do na jud kay silingan nimo nga imong tabangan. Kay musweldo naman karong taod-taod 15 god, no? 15. Unsa na rong pitsaha? 13. Oh, ang uban aron musweldo na marong 15. Hunahuna ako no, ang imong sweldo ron pitsa 15, ipaambit anang imong silingan nga wa gid tayo sweldo. Na maron diha galingkod-lingkod at tingali na gahuwat rag patrabahoon, nya unay sipyat gamay, naghuwat og kawatonon, ana. Tagai ko no nagpagkaon paambitin as imong sweldo. Ug ang pinakanindot kung ibutang nimo sa imong desire nga karon yung si manaha inig sweldo mo palit yung kag slot. Ibutang. Iset ba? Di ba? Kung simbakog dili ka kaabot sa ting sweldo, mamatay ka. Kay nakras ang eroplano, nabangga ang imong gisakyan, nahog spangpang, pratong amo nga hapit malahos. Wa day tuod nga makasabo di patay jud ka. Langit dayon ka. Langit ka. Mubangon ka aron moadto sa
kinabuhi way katapusan. Pero magsige kag ingon, akong sweldo, ako na sa ning pakuluran, akong buhok ron, ako na sa ning ipabusab akong kilay, ipalit na sa ning ako bag-ong sinina kay puol na kay ning sigsol baning kuan, bag-o na sang sapatos, ana maningil pa ko atong utang kay kuwang ra baning akong idatas, akong motor, ako tong idugang ani akong sweldo. Mao ra gina imong ginahuna, nya mokalit kag kabangga na asa ka kapadong. Di ba? Na salamat sa atong mga kaigsuonan nga nagsigig palit og slots. Unsa man ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na anatay halin nga niabot nag 15,001 slot na apay 44,999 slots nga available nga tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Mahuman gini atong kumbinto anigdali, sige mo palit og SBF DAG 500 ra man dali ra ning paliton oy. Nya nga to sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS para ni sa atong pista o sa atong Holy Week celebrations na nasa tayhalin nga 6,485 na apay 23,515 ka slots. Tag 200 pesos ra gid ni per slot, no? Og ato ning paliton, layo ra kayong pizza 12 sa Abril, hurot na ni 23,515 kajutay ra ni. Nya nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge na nasa tay na dawat nga 125 ka 22 slot challenge. Malipay ta ani o maguol? Malipay. Kani silang tanan nga nipalit og slots, kitang tanan nga nipalit og slots, in kasog mga matay ta karon, mamangon gyud ta nga moadtos kinabuhi. Ang atong pakpakan ang namalit og slots. Salamat kayo. Makatabang kayo ang atong mga pag-inambitay. Mao ni ang mensahe aning Synodal Church, synodality. Karon ra ba ang final nga pagpamalandong sa synodality sa simbahan. Muna nagsugod sa tadinhis atong synodal worship. So karong Sabado, kada man ni siya second Saturday, pero karong Sabado atong himuon ika-third Saturday for this month ang ato dinhing Paris Synodal Praise and Worship, pasigdahan is ato mga charismatic groups, murag Couples for Christ ang sponsor karong Sabado. So kitang tanan manganhita alas 7:30 gabi apil lang ko tagod dinhi worship synodal, dili lang charismatic, apil na sa tong gustong musimbas Ginoo og pasidungog sa Ginoo nga magtipon tang tanan. Pero ang kuwang lang nato dinhi wa may painit, so basig do natay painit karong Sabado, no? Mag-init tag tubig. Nya ato lang sige hatag og tubig init ang kutob mo anhi dinhi, o di ba? Nindot kay na kay kung naa gani pa nagtigom, naa ginay kaon-kaon, di ba? Sige atong suwayag paningkamot ha nga magsinodal ta. Hasta ning atong kaning akong mga sasing boys dinhi, di gini mo appeal og praise and worship, ato ning paapilon kay kusog tingali kining manayaw no? Kining atong gibuhat pagpakita ni nga ang usa ka buhat nga maayo kana gyung mahigugma tas katilingban, kana bang kamaotang mamiya sa atong individual concerns, just kuan lang once a week, once a month, aron makigsagol ta sa tanan. Kay ang Ginoo gani mibiya sa langit aron makigsagol nato, magpakamatay pagani para nato aron ta mamangon pagbalik uban kaniya ngadtos kinabuhi nga way katapusan. Manindog ta.